¿Cómo presentarse en el idioma quechua? Pai, pikas canta riksirichikunqa. Él se va a presentar. ¿Imataq sutiyki? Ñoqaypata Pedro Suti. Ñoqaypata Pedro Suti. Pedro, ¿mayqa watayuqtaq kanki? Ñoqa chunka pishqayuq watayuq kani. Ñoqa chunka pishqayuq watayuq kani. Pedro, ¿maymantataq kanki? Ñoqa Potosimanta kani. Ñoqa Potosimanta kani. ¿Maypitaq paqarikurqanki, Pedro? Ñoqa Sucre llaqtapi paqarikurqani. Ñoqa Sucre llaqtapi paqarikurqani. ¿Ima watapitaq paqarikurqanki? Ñoqa iskay waranqa chunka uqniyuq watapi paqarikurqani. Ñoqa iskay waranqa chunka uqniyuq watapi paqarikurqani. ¿Ima killapitaq paqarikurqanki? ¿Ima killapitaq paqarikurqanki? Ñoqa inti raymi killapi paqarikurqani. Ñoqa inti raymi killapi paqarikurqani. Tapuykuna kastinqa chay comentarios nisqapi willarikamunchis. Ajina kaspaqa yachakuqkuna tinkuna kamakachu.